Eң қиын сұрағым ушуну айтып берсең азыр велосипедке аласың. Уктуңбу? الذي أطعم لهم Мин من جوع وآمنهم Мин من خوف. Мага жакшы болду. Бул жерде бир байкебиз Аллах үчүн балдардын химмасын көтөрүп, мындай химма деген бул энергиясын көтөрүп, мындай кызыктыруу максатында ушуну койду да. Ким биринчи месттен алса, ошол алат. Ушу велосипедти. Ошо ким көп сүрө жаттаса, унутпай сону айтып берсе, ошого беребиз Кудай калса. Мотивация болот да ошо. Кул Аллах айтты, сага каткан айткан. Туңбу? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعبد وإياك نستعين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Канча чыктыңыз? Бүт 12ден ылы экен да, 12ден ылы. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين رب العالمين الرحمن الرحيم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش خفت Да, Хабиб. Қарама. Азыр мындай кылайлы, азыр түп тура. Бардык. Аларды коштойдум. Birinci Kavsar sırasına ait, Kavsar sırası, İnna'na ait. Bismillahirrahmanirrahim. Oku. İnna أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Молодец. Екінші сүрені айтайын, Құрайш сүресін айт. Лилафи Құрайшты. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم Min من جوع وآمنهم Min من خوف. Молодец. Жақсы oldu. Ең қиын сұрағым ушуну айтып берсең азыр эметесиң. Аласың, могу велосипедке аласың. Уктуңбу? Азыр эгер акең сенден жакшы айтып берсе, акең алат. Макулбу? Да. Иза зусидан айт да. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. Sen okudun. Bak, ben sana sürüyorlar aytam. Eğer canlısın hüküm alıp gelip velosiped tuttun mu? Vaylul likulli humazan ayt. بسم الله من başlayalım. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة نار وما أدراك وما أدراك ما الحطمة ما الحطمة نار حامية نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. Sen mında oldu hazır. Bu adlet Türkmen kalanda bu hiç жаңылған жоқ. Sen эме зилзала сөзүн жаңылып калдың, а?
ошондо могу велосипед үлкөнгө макул. Эмисине мындай жаңылды айтып келсең, сен да велосипед утасың. Эркин ортоң эле велосипед алып каласың. Барбы? Барбы? Жакшы. Ошон үчүн жана тормоз айтып койдум го. Ошо кел. Кана? Кел, эми ултумарга кел, кел. Балаңызды алып калсың. Жакшы, отуруп коюң сен. Азыр могу жерде Аллахтын амри менен могу жаш балдардын арасында кичи мындай экзамен кылдык. Бул жерде бул бала 5 жашар бала экен, аты Хабиб деген, 18 сүрө билет экен. 18 сүрө ичинен каалаган жерлерди айтып берди, бир да жаңылбастан жакшы айтып берди. Ушул бала биринчи месте алган үчүн ушул велосипедти берип атабыз иншалла. Аллах таалам кары Курандын баарын жаттаган кутубу тиса жанагы 6 сахих хадистердин баарын жаттаган алым балдардан кылсын иншалла. Спонсорлорго bağlı. Иншалла ушу спонсор болгон байкелерге дагы Аллах таалам үлгүлөрүнө жакшылык берип, эмне максат кылган болсо ошол максатына жеткизсин иншалла. Жакшыңызга рахмат. Атаңызга да рахмат. Сизге ушунун баарын эме атаңыз берет. Дейм, атаңа берет велосипедти? Элек жакшы. Allah razı olsun. Maşallah. Kolunu aç oğlum işte. Amin, amin, amin. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اني اسالك علما يافيا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Maşallah, maşallah. Bu hadisteki son bu adam maşallah.